Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasi ngarang akhoi YouTube ta Zakirna ki video ama clip ama makoina khoi Christian missionary Manipur gi maitai di Christian unba ama khakna magi YouTube ta Zakirna ki video do miscot torga man do kha mana ilan interpret to bai tai Zakirna na haining ibding ngai na hakan ngasai Christian missionary na to but tactics makai sing adu Muslim sing bu pha na ngai gi brainwash to ngai tactics sing adu takthok pane bai tai takthok pot adu man he amaka si gi maitai Christian sina amaka tathok poto man amaka nakan dan som nakan na amaka namthak to bhai tare man tak thoi potte gi khar makha kum thar gade man hangi wang sing gade pakhum lo yaw zura bane ba adu ma sai gi man loksing di kai na kan lamhui loksing oina man nga sai tak thoi pot man uthok ta bida nga sai wahang sing adu Christian missionary na hangba tactics ki question sing adu sing du tang man chak lokhat laga Manipur gi Muslim praja da amaka man uchai na to bhai tare adu bu ngasi posai khoi di khoi Quran pa ban Muslim ma khaina madu gi answer dum phangji hai tare man dek sagi Muslim ma khai sing je adu gi wahang sing adu nga hol laga khoi pukhi de nga pha ba ya bugum na pha ga ni khanja bai tare adu nga sai khoi Muslim de Quran pa ba ma khaina adu pha nga mo hai tare oi ama me lamhang da ngau ba ama ni Quran kai khang da ba cham ning je Muslim ama ni adu gum ba khang de ma gi khoi mai tau khim da du ga seng ba gi de du gum ba am ta lai hai tare adu mana han ba de man ha si ken ha ba kan da maru oina mana hang ningisi magi Jesus Christ ki matang da Quran de an phajana palli adu Prophet Muhammad ki masing hena palli and Jesus Christ 25 times palli Prophet Muhammad mari times palli adu magi mami atopa Ahmad ko ba ama 1 times du ga banga so halle du man Ahmad haibe dana sallallahu alaihi wasallam hai du saran bani adu manga khak pan bisi kun manga pan bisi kai nan chawi adu ma Jesus Christ kun manga palli si kari manang gi palli no adu si masina tak sare adu di Prophet Muhammad te ki Jesus Christ ne hena chawre hai bisi aduga mane hena maru oina palle hai base aduga Muslim Jesus Christ ti hingi sorga laikre ipa Jehovah ga aduga Prophet Muhammad ti sikre aduna ngasai gi kanan hen chawi aduni adu la tungdu la khadawa Jesus Christ na khoi ga mo kana wayen bigani aduga bichar to bigani mi mamam aduga manas aduni mana paningi se aduga Prophet Muhammad ti miracles tau khide Jesus Christ ti miracle tau khi asi bingan ki asi bingan han bai base adu isor na tabra hai wahang adugumba ma hai tare adaga Trinity gi wa adagi pap copy ki bagi wa adagi Mary gi mata na Quran na kadi gi thodo hendo na palli ba aduna chingba ke ama na palli hai tare adugi paukhum do je aina pijage han bada Jesus Christ asi Quran da aduk matik palli ba sima kari gi no adugi paukhum di kan haba kanda Jesus Christ haba prophet asi majority of the world ki people makaina ma pulai oina khurum ki bagi pan mane Quran na address tawi Christian sing na karigina makhoi langphaina krena serana na chakrena aduna maram orga makhoi kauna bagi da makta Christian sing ba chumbuda mukka halakna na bagi da makta kau bahai tare Jesus Christ pe bang palli si kai na Quran na throughout the Quran na palli karina maha Allah ge rasul ni ma prophet na palli maha prophet na palli aduga maha mama yauduna mapa yauduna pokpani mama Maram na pokpani ha da palli aduga amka kari hojik Jesus Christ amu ana halakhini haiba gi batang adi kwan pande madu man hai mai kai Bible gi wani adun to ngamu to pemu oigre aduga Quran da ma pukhat ki chapter number 4 sura ni sai exam gi khani panda ma crucifixion da gi kan ki haiba ne ba crucifixion da ma cross ta pang do ma ting gi de ma si ki de hat ki de haiba ne adu ma si ki de hat ki de ma hat ki de si ki de na bo ma kali khoi mi si da ba si gani na alana ma bu thangat kre aduga ma khoi gi ma kan kre hai tare adum lei kre adu amana Jesus Christ si 25 times palli Prophet Muhammad 4 times 5 times khatan palli adugi logic ta la aga de Moses na hena palli Jesus Christ te so Moses na hena palli Muhammad te so Moses Quran apum madad 136 times palli 136 times adudi mai matungina Christian matungina khwaidagi na panbisi Moses ni aduna Moses on la patare ne Moses to la patare mai logic si matungina aduna yamna weak eba argument ne have tare palli du maram kari no have si Quran dam yauri bani Jesus Christ palli bi maram kari no maram di kan have kana mahak asi Christian singna lai on lat kre ma Allah ge prophet ni isor ge pawu bani mahak tarang panjida isor ge pawjin sandopin tharak ki bani aduna maram warga
Christian adugi maram oigi aduduna address toba adudu clarification am oina lakpani haibtare and Prophet Muhammad ke pandri maram karigina kana sagi madi receiver neba he is the receiver of the revelation mana Allah na thari ba paujel adu mahana receive tawrine madi mouthpiece ne mahak ki matang thoina palakti kaina ka receive tawbane na madi adubo san ha kana aina mi amadu chithim thagre kana gumba tomba ko ba amadu piru zona adu tomba haibani pa aduna tomba haibani pa aduna receive ku chithi logo doribni thari meeting matang chithi iroyeba aduni yam samna harab kan do Quran sina su ta'i ken harab kan Quran si Prophet Muhammad ibnate Allah ge asembo haini haibase ado Prophet Muhammad ki matang Quran 4 times pale kari matang da mala adudi magi sai Quran si magi peace meal da magi stages ta tangkak ki event thodok othok ki mari len tharak pani Prophet Muhammad ta magi companion sing na magi mi sing na hanga pu hang sing magi matang da ngak pa adugi matang da adu Allah na magi adugi amga clarification ko lak pa ita adi matang da ma yamin palag hang lak pa ita re maduni posi ken haba kan sinu ta Prophet Muhammad na Quran si ibna te habse adu amana asagi adu ke who is greater have do Quran da ko Islam matung ina di Jesus ne hanu chawi Muhammad hen chawi Adam hen chawi David hen chawi adu umle Islam da Islam di Prophet ko di chap mane Quran ki chapter number 2 surah al-Baqarah ayat number 285 verse number 285 ta Quran hari make no distinction between any of the prophets habadi prophet kuding mak anma Allah gi ngatani aduna aikoi miyoy bana tabang miyoy bana kana hen chawi haibagi kana hen pi kana hen chawi kana nem kana wang haibagi matik natte isor gi pabu bada aikoi na wayen bagi aikoi na justify to bagi aikoi na just to bagi aduna adu Allah khakta gi ne la na kana hen chawi haina haige da poto adu aikoi gi natte adu Christian di moi di authority ne ba moi di Bible si param ko just to Bible si aduna mo adu umba jati ngai tare aduna makoi gi thawu ne moina who is greater than moi gi sikumba to basi moi gi di mathau ne ba ko Islam de leite ado amana kari koi Quran hai kare prophet khudi malan sikhe na kana prophet am de hing baite na including Jesus Christ koi materials lai Jesus Christ sikhe madina gi al akik ta phum me habege sources lai ai gi tabar de yauri hai tare ado Quran da koi Jesus Christ halakin ne yaudi Jesus Christ ki wayel nimitta Allah da koi ne hagi da wado singdoka da wado sini adu chapter number 5 ki verse number 116 Quran ga surah al-Maida ayat chama ka tratuk subada kaina palli aduga kiyu korok numittu majuda Allah na habi gidaba he Jesus medi gi machani pa nangna mising da haramra law ayamusung aigi imabu lai oina Allah de gendokna mahakna haigani natik nangalni nangi aigi itik nachade aigi hak lejidabdu haijabagi aina madu hairam labadi soidanamak nang khangbirangmani madubu nangdi khangbibani aigi nungda leibadu aidi khangjidabani nanggi nungda leibadu tasenamak nangdi pumkhang khangbiribadi aronbasingdu tasenamak nangdi pumkhang khangbiribadi aronbasingdu ayat sam gatar subadama kai hari mathang ayata haijaramde aina makoida suknage nangna aingonda hainaba yathang tobiba adu khaknatana lalu Allahu agi pitak mapu amasung makhoigi amasung nakhoigi pitak mapu ai oijarami makhoigi marak muthakta sakhi ama aina makhoigi marakta leibu makhai aduna nangna aibu sihan krama tungdadi nangna aigi thawai lobi krama tungdadi nangna oibi hobani yengsin bihobadu makhoigi muthakta nangdi pot khudi maki muthakta sakhi ni masiga chamanaba Bible su yauri New Testament ge Gospel of Matthew chapter 7 verse 21 22 da 23 da 21 da 23 pa karina palli aingonda mapu haina mi khudimak swargada lebak ta changloi aingonda mapu haiba mi khudimak swarga gi lebak ta changloi adubu swargada leba ipa aningba thabak tawa mahak adu khak natana changani numit aduda mi sing haigina aingonda mapu aikoina nangi mingda wa tathokidabra tathokibnatra aikoina nangi mingda saitan sing tanthokidaba natra aduga nangi mingda matik leiba thabak sing tawkibnatra matam aduda aina makhoida haigani aina kadunu sana khoibu khangkide he tora thosadaba sa aingonda chathokro sini Jesus Christ na
하이게도시 시 챕터 넘버 5 కి verse number 116 amsung verse number 117 Quran siga haje dum manabani Bible logic and high big about Matthew chapter 7 verse 21 to 23 for base Jesus Christ on the day of that man da hadi moi matu Christian sing matu in second coming hai second coming da mana sigi wafam si testify ta duri ba Christian world ma bu lat ibse ari batar do buni moi chathokro engon thang tora so thokha da basa lamchat chum da basa aina khoi ba dung nu so khangkite thokro so lon tan thora aneba makhoi na mangonda Lord and call word Jesus Christ the Lord ko ba Christian khatani Jews natte Muslims natte Hindus natte adana makhoi na tan thokadorisi ada Quran so lan haire sida mana haide bado mana khangki baite mana sakhi ogi sete sakhi ala tan khange aina alana haiba wa ma bu la du haibu khatung adu haibi la khibani haibu da sengdokani haire aduga pap ko pi matang da pap ko pi badi prophet ko dimana pap ko prophet da changjarpa ai koi amuhana aram da thuk toroi achum da torani hayan changjar mo da blen pap ko paise Christian Jesus Christ na pap ko te madu machin thi bane mana pap ko pi bata de mana pap ko pi bala ga pap ko pi rabne hana pap ko pi ko pi ki boy tar ga de kari maram ge mana ko cross ta pang te ga mi ki pap ki da to si dor bam ka pap ko pi dr loi khaba mi du ge mana kai gi no pap kana gi pap no mana pur chat le se kari go mana pap ko pi raga si ki bne hai tar ga de ma gi kheng no pap ko pre cha di Christian ngasi yu thak pi are nu pi lan na pi are mi hat pi are mi tu lan na pi are jual thana pi are mi hat pi are ada pap leitre ma khoi gi matumina aduna ma khoi di pap leitre aduna ma Christian sing tin na biam lui hai tar kana kana ma de pap leitre mina ai nang chak mina ha tok pi ai ma de pap leite ba aduna sa gi ma di se ko Jesus Christ pap ko hai mina ama kai kan mai pap adu to hoi da kan phatti ha kan kamaina phal oidru ma pap ko mina pap leitre sangsar de moi di aduna ma khoi gi pochi moi theology se maring marang theology hai tare ana amko su hai moi Jesus Christ is Emmanuel ne ga ma kasama palli pastor duna Bible masama kida Jesus Christ pe Emmanuel ni hai basi su yaw di hai tare masi henjin ba oi ta wan ma Emmanuel ko guni hai ba adu magi entire life ta Jesus Christ ki entire life ta magi sai kun thon gi chahi da Bible ma tungina kai do ngai du ma bu Emmanuel hai ko khibraite Lazarus singap matang na pan ki asibi ngap ge asibi hingap matang Jesus Christ na isor gi Jehovah gi aming korga hingap han bane Jesus Christ na Jehovah gi mateng lauki Jehovah gi aming korga mahana Lazarus to asibi hingap an gi bane an madu Jesus Christ hingap han matte Jehovah hingap han bani Jesus Christ thawai happy banate Jehovah Jehovah hai bi Allah hai tare kai maronda Allah na happy bane aduna madu Jesus Christ hingap han banate hai tare Quran na sudum yauri Bible is yauri Bible masamak to hum yauri kaina I can know my own self do nothing I sai sai tum na kem tong ngam jide ipan ai ngon pi bodo aina ipan hai bodo aina tara aina tara tara bodo to bani na Jesus Christ hai kre aduna Jesus Christ na tori thabu ko de matu ma messenger ni perfect hai ba maduna so tak sare hai tare adu amana mana pali Bible si Quran da sorry wahai ni hai na madus machin thi bani Bible hai wahai si Quran su yaw de Bible hai wasi Greek wahai ni Jesus Christ masama ko Bible ko bularik ma pa ki de khangju khangi de Jesus Christ ko Greek lon ki de aduga Aramaic lon ki tare aduga Syriac lon ki tare aduga hajiki hai ba Bible ase se so Bible hai wahai masama ko yaw di hai tare akhoi Quran hai wahai si Quran manung do masama mam yaw di hai tare Bible hai wahai si di cover de yaw bani Bible gi my whole book adu da whole chapter sing adu da Matthew Mark Luke John adu mam du wagira Revelation de James adagi Saint Paul gi epistle sing adagi Old Testament saruk sing punamak ta Bible hai wai se yaw de tare adan Bible hai wai se kamai shori wai ni kamai Quran yaw drumo Bible hai wai Bible du yaw drakanda adagi Quran yaw di Injil hai Torah hai yawi Suhuf yawi Zabur yawi adu Suhuf hai ba dik le adagi Zabur hai le hai thing Old Testament Bible am New Testament Bible sina te khira Quran palisi Injil hari pose Quran Jesus Christ la na pi ki ba Injil duni hawik le ba gospel sidi man gospel thon jabani hawik le ba gospel sidi Mark Matthew Luke and John ibani la Mark Matthew Luke and John su kana kana no hai bakanda Christian scholar ma kai loina mak yani Mark si Mark ibn te Luke si Luke ibn te John ibn te masi anonymous na tani kana masi maming thon bani masara masamti ibn te adu si irmi long language Greek mon dani adu su no Greek te ancient yam literature yam wang ba koi ni Greek tani Jesus Christ ki sebok seng masing ngai maming bu ibai taba illiterate tani illiterate ma kai ni kamana koi ni Greek ta dari igi dore no fisherman sing na adu na se masi machin thiba bai adu ki masi nei naraga yam na bas oi kai tare adu man debate ki matang jam pale debate tor kan muslim kai lun ngam sakhe world ngasi prithibida hojik
ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯟꯗꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯜꯂꯤ ꯏꯟꯖꯤꯜ ꯄꯟꯕꯅꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯜꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔ ꯏꯟꯖꯤꯜꯅꯤ ꯖꯤꯁꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯁꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯀ꯭रिꯄꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯁꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯁꯨ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯅꯣꯞꯇꯤꯛ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜꯁ ꯃꯥꯔꯛ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨ ꯂꯨꯛ ꯑꯦꯟ ꯂꯨꯛꯇꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯖꯣꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯤ ꯖꯣꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯣꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯚꯔꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗꯒꯤ ꯄꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅ ꯏꯟ ꯗ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯋꯥꯁ ꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯋꯥꯁ ꯋꯤꯠ ꯒꯣꯗ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯋꯥꯁ ꯒꯣꯗ ꯑꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯇꯤꯟꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯁ ꯑꯁꯤꯃꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯥꯔꯊ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯧꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯖꯤꯖꯁꯅ ꯍꯥꯜꯂꯦꯕ ꯒꯣꯗꯇꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯖꯤꯖꯁꯅꯤ ꯒꯣꯗꯁꯤꯅ ꯐꯥꯗꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯗꯔꯗꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯖꯤꯖꯁꯅ ꯍꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯖꯁꯅ ꯒꯣꯗ ꯐꯥꯗꯔꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯒꯣꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯂꯤ ꯒꯣꯁꯇꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤꯗꯁꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯕꯤꯅꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯣꯡꯂꯤ 2 ꯒꯣꯗ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ 3 ꯒꯣꯗꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯣ ꯁꯤꯗ 2 ꯒꯣꯗꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯁꯦꯟꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯁꯁꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯁꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯒꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯋꯥꯁ ꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯋꯥꯁ ꯋꯤꯠ ꯒꯣꯗ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯋꯥꯁ ꯒꯣꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛꯁꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯤꯖꯁ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯟ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡ ꯁꯦꯟ ꯄꯣꯜ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯐꯥꯏꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯂꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯋꯥꯔꯗ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯔꯗ ꯚꯔꯕꯦꯇꯝ ꯏꯠꯁ ꯂꯦꯇꯔ ꯕꯥꯏ ꯂꯦꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯂꯦꯇꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔꯗꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯖꯅꯉꯥꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯧꯕꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯤ ꯄꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔ ꯐꯖꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯜꯂ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯤꯇꯤꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯍꯟꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯊꯤꯌꯣꯄꯤꯌꯟ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯔꯤꯌꯟ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒ ꯑꯗꯩ ꯗꯨꯋꯦ ꯚꯔꯖꯜ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯦꯔꯤ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯔꯤ ꯄꯜꯂꯤꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯔꯤꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯊꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯝꯇ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯔ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯂ ꯐꯥꯗꯔ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗ ꯃꯦꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯦꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯔꯤꯁꯤ ꯖ꯭ꯌꯨ ꯃꯈꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯇꯧꯏ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯅꯉꯥꯏꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯜ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 19ꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯀꯣꯛꯇꯩ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯁꯇꯔꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯗꯨꯗ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒꯦ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 19ꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯩꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯔꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ
Quran yauri akhoi chapter number 2 surah al-baqarah da kare summum bukmum fayum la yarji'unna akhoi sing adu they are deaf, dumb and blind, so they will not return to the path, to the right path na akhoi sing adu manna pangle maron thoktre aduna chumba changak la roina khangna khangsinadre tan pasanadre unu usunadre haina hai Quran da aduna phanayam na khoi na har sam hoi lor roi ba kaina kan khoi da convenient of the chachabane ba ado asing ba wahisi karino hai basi mai khangjadri Quran dadi Quran masamang haikre chapter number 12 khoi amandung surah ar-rahman da khoi gi Quran masamang testify ta kore Quran asi larik amani masi mapuge sembo haini ha base chapter number 2 da su kai haire la raiba fihi hudal alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin na hai badi masi Quran asi asem mama Allah dagini aduga masi chiningai masi de kaisu leiti haina hai kare testify ta ado bible da madi masi isorgi wahini hai basi yaudeba ta sena bible isorgi wahini hai basi bible masamak se panlaka yaudeba Quran adi yaudeba Quran ga ming author si la ne hai basi Quran pirieba ado bible da author si Mark, Matthew, Luke ni hai rieba Saint Paul gi ming pirieba James pirieba adagi Moses pirieba prophet sing pirieba mai chou sing pirieba author sing author ni haina adagi anonymous eba su yaudeba the historian sing su yaudeba adu ni moina si sorry wahini am ko su hai ri bible ni sorry wahi tara gadi khoi gi prithibli le riba novel myam sing sorry wahini hai tare mamdi maradi kaina hai kanda mi putu moina sorry wahini hai ba sorgi wahini hai basi bible da suga yaude masana testify tawde apa min hai bani bible hai min thona su min thon bane le adu yaude hai tare min is mamin thobi bani min su dharma puthok pani Christian hai vai Christianity hai vai su yaude Christian hai vai su khoi gi Antioch ta magi Saint Paul gi followers sing da noktibu hai oina chaiba sin bu wai hai tare adu moina hoje lokhatla du Christian na masana kaujari se aduna dharma gi maming di chingba larik ching maming di chingba amdu bible na khoi se testify tawde hai tare aduna Islam da Quran testify tawde chapter number 5 verse number 3 4 da ko dharma se pung phakre perfect oikre Islam hai hai siena palli Muslims palli the Quran se palli adu Islam aseng mani aduna ain Islam da badon tawjage adu Quran da just Christ maming thoina palliba medi maming thoina palliba do munna khange hai bata gade amtung di Quran se pabiyo lobira adu maitulon dagi pamagana ai pijage aingon de contact to prepare gani adu man hai prophet Muhammad ki matang da Bible da pande na madus aran mane Songs of Solomon da Hebrew bahai da Muhammad dimman palli bani aduga amana kari khoi Bible hai posit distort tokraba miyo bi khut changraba direct ni asem bi sori wahi natte sori wahi khara bi yawi professing si yawi aduga masi historian sing si yawi adu masi jutcha da nap da wari si am yawi hai tare phayeng tureng oi pornography bi wari si am yawi hai tare aduna sagi masi di khoi mixture of variety of many things hai tare ko aduna masi spicy maru marang yam totla tinraba potne ba Bible hai posede aduna sagi si the sorry why khoi just prophet Muhammad ki wahi thi maming pam thiru bhai jo thoktre ba like sim aseng ba magi pristine purity de laitre ba aduna lai magi pressing bi ba mai prophecy pi ba de lai hari prophecy adu aina ai gi YouTube channel da aina series kya mu thaga chakre Bible gi New Testament Bible lagi am Old Testament Bible lagi adu si gi hari ba ai gi YouTube ba changbiraga yoni yeng bi ya kani madu sing adu aduga ma aina aduni adu aina hojik matang asida mafam asi hamjaraga ngasi gi dis losinjarage